Yes, twongeye kubasuhuza. Iyi ni Giseni Real Estate, hahandi mugura mukanagurira ibibanza byanyu. Ubu rero tubazanye kugura ibibanza hano i Kanyinya, ni mu mujyi wa Kigali. Ntucike kubana natwe, twagiye ku kibanza cyacu. Iki ni cya kibanza twakigezeho. Murabona ko cyegeranye n'umuhanda wa kaburimbo, Majerwa, Inganji, Petrol Station, uruganda rw'impapuro. Ahangaha niho mu kibanza cyacu. Rero iki kibanza cyacu twabwiye ko gifite metero kare zose hamwe 700. Brone ya mbere kuva ahangaha kugera hara hirya ni 20. Noneho kuva hano kuri kaburimbo urabona ko wa mwanya wo badusaba urimo wa kaburimbo. Noneho kuva ahangaha kuri kaburimbo kugera hepfo y'ikibanza kigarukiye ni metero 35. So rero muze tujyane hagati mu kibanza cyacu tujye kubereka uko byifashe. Come with us. Ubu rero turi mu kibanza cyacu mo hagati. Tukaba twageze muri cya kibanza cyacu twababwiraga. Hanyuma cyose hamwe kikaba gifite metero kare 700. Twababwiye ko muri izo 700 havuyemo za zindi zo kuva kuri kaburimbo kugera ku kibanza. Nazirimo izo ni z'ikibanza gusa. Ni ukuvuga ngo kuva kuri brone ya mbere ugera hakurya ni metero 20. Noneho kuva kuri aho ikibanza gitangiriye ku muhanda umanuka hepfo zikaba metero 35. Ahantu rero ni heza cyane ku buryo nakwifuriza kuhagura. Ni ukuvuga ngo Ikanyinya kubera ko ari kuri kaburimbo ari ku muhanda, utinze kuhagura wasanga bamaze kuhatwara, kandi hari kugura nk'ubuntu pe. Miliyoni 25 ni amafaranga make cyane ku buryo utatinya kuyaguramo ikibanza kiri kuri kaburimbo imbere y'uruganda rwa Majerwa, iruhande rw'uruganda rw'impapuro no kuri station y'Inganji Petrol Station. So rero aha hantu ndakwifuriza ko wahagura rwose kuko uhaguze nago wakwicuza. Aha na hantu wakubaka hoteli, wahubaka kabari, wahubaka ikindi kintu cyari cyo cyose cyakurura ubukera rugendo. Ni muri site nzima na hantu kuri kaburimbo, nuhagura ntago uzicuza. Harahandi hari view nziza rero aho ikibanza kigarukiye tujye kujya kubereka. Hari view ku buryo no kuvuga ngo iyo uri muri iki kibanza uba uri kureba view y'hakurya n'ukuri hano hantu. Nuhabona miliyoni 25 ni amafaranga make cyane ku buryo nese kuyagenda ukakoresha ibindi bintu byo uzicuza. Ni ukuvuga ngo kugura ikibanza ni ikintu ugura uyu munsi, nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'amezi 6 kikaba kiri kukungukira. Ni ukuvuga rero kino kibanza nyuma y'umwaka, trust me, uzaba uri kukigurisha amafaranga arenze miliyoni 30. So rero ngwino tujyane tujye kureba aho ikibanza kigarukiye. Noneho rero ahangaha murabona ko ariho ikibanza cyacu kigarukiye. Murabona ko dufite na view nziza hari hakurya. Ikibanza cyacu kikaba gihagaze amafaranga y'u Rwanda miliyoni 25. Ariko wana negotiation ziremewe, cyo bita bargaining, sibyo? Rero reka hano hantu twahurire ejo mu gitondo tuze twigurire ikibanza cyacu maze tubike imari dushora ahantu hazima. Twari GCN Real Estate. Mwakoze kubana natwe.